idukhat ka RBYF lum umpi unit kilalap biki armut kinonya trok ki balapan hap klam akore ki peleng put haki benta kasurok sning bypass bat kabahap hapo kosnong lum umpi sning kakum ka khubor brayo lum ketika trok container kabadan yau number UP21CN 7756 ketika bawan nasil char hendrai haba kalapoi hakate jaka kalapan hap no ekite ki peleng put bat mixan kabala wanra ru ya kajing sma iutung kabajur idukhat ka RBYF kila bat unong nya bu unong bu jong ketika trok kila penha bi kita ki peleng pot ha ketika jaka bat ki bala betha ya ki baki dei ban tam yang ya ketika peleng pot ban thep yang hapo ketika trok kumta ki dong yalam ka RBYF kila maham jur ki wepan bakim dei ban berat jabo ha ki benta ka surok sning bypass Pakar lut.